شباب خير سلاف وريز بينرين عزيز داوية حفته بسترانك خوش بسترانا رنده بدنگ فرحات ياز دست فكر بله تماشوانن هيجا و هفته جي برنامه يامه تيرو تجيه وكونجي دزانن مكتب كت بطلانه گله خوندکار حتی 10 روزان حتی 17 مجداره کتن بطلانه ایجاد بطلانه ده دوی زارو خوندکار چی بکن گلو درسه خو چکن آن چالاکیان بکن هرن تعطیلان هرن بطلانهان دوی چی بکن اما ایرو لسر و مسئله باخون لسر و مسئله صحبتك خوش بکن گلو ونه ده تعطیل ده بطلانه ده چی بکن پلانن و چنه کرم کن ونجی جمره بنویسینن جوات سابه مساجن خوش جمره بشینن تلفننامه 0506 657 533 6 kerem kin jive numare planın xo mesajın xo anji pırsen xo jmere bişenin gelek mevane mini heja iro du stüdya medene kerem kin xeyratine bidin mevane xo paşe medes programa xo bikin İzzettin Karaaslan Mamoste u alikare müdür bu xeyratın sağ olun kardeşler azim spas Mamosat çavayı mezud hevdun edin rast az başım sağ olun hunci başın inşallah amji başın gelek spas hadi başıya bide gelek spas Şevrmenda derun nasiye Şafiye Erbil bu xeyratın ناف خير بن Çavayı baş inşallah. باشم هون چاوانا Gelek spasım emji başım hala baba. Strambeş Ferhat Yaz, Deshoş, Gelek spas. Müzikşen Ali Ekber Ergün, Muhammed Rıdvan Irga, Saim Ertem. Gelek spasım. Temaşevanın aziz emedes bu sohbet axo bikin. Le keremkin avliyan vetre axo temaşe bikin. بله ما دست بکر بطلانه ناوبر اول جبو خوندکاران دست بکر ناباور دکم خوندکار گلکی کیف خوشن لورا ام جیبون زاروک دما کم دوجن تعطیل بطلانه پر کیف آمده جبو ما پر گرینگ براستی دویتره د جهات گوتون گلو زاروک خوندکار درسین خو بخبتن روزه چند ساعتان بخبتن آنجی beştari çalakiyan bibin emeyro liser ve mesele باخبن بریا برنامه جی ملسر و آخو yani حتى مقول والله بطلانه ده جمال ناخذ درسان شيك ناخذ درس بخبطه حتى ما حنك جيكر لافتشتكي شاشه ما فياج بيجن لازم خازم شافيا خان بورا دس بيبكم ما مصب iznate ما بجنان دس بيبكم يعني بطلانه نابر واي چند ساله ولاتمه كتيه ولاتمه جيان بريناها بريانها تنه بازه تعطيلي هبو يعني دسبات مكتب تعطيل دبو انها ساله دجاره جغيني بطلانه هاوینه و جغینی بطلانه سباته ادی دجارا بطلانه ناوبرد دکرن دستری de دخوازم ویاج و پرسم yani ev pergal çima despet kir yani Armanca Wezareta Perwerdeye çiye gelo dve meselede بکی دست فکر به چتکی گرکی باش کرنا از دبستانی ماموستتی دکم تام ولو بهنا ماتانگ دبم گرکی بطلن ناوبرکته جی مامۆستەیە ڕێژی ناوبەر بێتڵان شتێکی گەلێکی باشە ji خوێندەکارە ڕێژی شتێکی گەلێکی باشە ئەv هەردێک پۆل زەیدە کێفخۆش دبن و بەتڵانتێ ji کێرە نەخۆشە ji ماڵباتەرە نەخۆشە حتاکە ئیدارە بکن نەوسا بلاویژی پچکی دارە بکن ناوبەرە هاوینی بەتڵانە هاوینی دوو درێژتر بوو ji herdik aliyê betlana havînî dih roj xwedkirine weke ku heftiyek xwedkirine û xistine navberê de ev tiştekî baş çêbûye carê betlana havînî dû dirêjtir bû ne wisa mamosteyê bi hema mehbû kirin di mehunîv ne wisa niha du mehunîv ji bo mamosteyan ji xwe hingî dibistanê ji xwendekara zûtir dest pê dikir mamoste berî ku xwendekar werne dibistanê ji bo semînera ji bo amadekirina hînbûna ferbûna mesleka xwe çalakî çêdibûn an jî semîner an jî perwerde çêdibûn ev yê fermîna li dibistana carna online hene carna mamoste têne cem dihatine cem hev civîn dikirin li go pîlaneka fermî ev dikirin vê cenehakê ew pêvajoya semînera xistine vê betlanê da yani mamoste û xwendekar pevre bi dibistanê dikin û di mijdarê de dimha mijdarê da خوندکار بطلانی دکن مامۆسته دیسە دچوونە dibistanê ama herkê ji mamosteya re ev pêvajoya semînera online hat yani mgotna qit kir niha mesela do mekteb ket betlanê ji bo we jî betlana dest pê kir gelo hûn diçin mekteban an hûn naçin em niha naçin bakanlıkê em ji warê ji spasiyê xwe dişînin online çêkirine yani ne hewcê ji bo ve semînera em herine dibistanê di êba de ji bo mamۆsteya
gelek mijare baş û girin hene em wa temaşe dikin ji bo ku em ser mesleka xwe em fêr bibin hîn bin em tişta ji bîr nekin em vê dikin yanî berpirsyarê mamosteya berdewam dikin di betlanê de jî lê ji xwe em piçkî bêhna xwe jî distênin çünkü em her şeveq em ne mecbûrin ku em rabin her ne dibistanê yanî piçkî em esnek dikin wê betlana xwe ji xwendekara re jî tiştekî gelekî baş e yanî gelek care me ev mînak daya yê ku herda diçên yê ku cotkariyê dikin bi va tişta zanin ku her sal herdê xwe biçênin saladî verîmê wa piçkî dikeve yanî divê carna herda jî bisekinênin betlanê didine herda jî yanî xwezayiya me însana jî psikolojiya me derûnasiya me jî ku em li xwezayê dimeyzênin em gelek nîşanê xwe jî dibînin ji ber lo tiştekî gelekî baş e û ji bo vê ev betlan xistine nav vê de jî صافي حقا جي هم ji bo xwendekaran ji bo mamosteyan betlanêya navber tiştekî gelekî baş e weke te jî te got lê ji bo malbatan em nikarin aynî tiştî bêjin îca ji bo pirsim mamoste ez berê xwe bidim we betlana dest pê kir yani hin dew bav dixebitin nikarin ji karê xwe îzin bistênin lê zarok jî li malê ne yani hewzan nê bi zarokara çi bikin îca dialimin zarok hingî ku serês pê diçin êvarî tên ew dê bav ji êdî nizanin ku bê zarokê xwe re çawa mûjil bibin wê nizanin ku wê beşdarekî jan çalakiyan bibin heqetan jî ji bo wan heyameke zor zehmet dest pê kir dê û bav wextê diharin kar zarok li mal dimînin sibê heta êvarî ew zarok wê diçi de bi telefonê de bi ya jî tiştî din bike ji bo vê tiştê lazim ji bo zarok enerjiya xwe negatif avêjin yani pozitif enerjiyekê bistînin beşên sporê çê dibe em ê çalakiyên sporê çê dibe dikarim bişînin wana mesela dibên kursê sporê ew jî ji bo zarokar gelkî baş hem derûniya wan baş hem jî laşê wan hinekî bi ser xeftê yani dê û bav dikaribin zarokê xwe bişînin bi zarokê xwe jî re eleqedar bi mijarê lîstikê ji bo zarokar baş çê dibe lîstik ji xwe ji bo her kesî lazim e betlandinê zarokar gelekî bi qîmet e îca mamoste niha betlana dest pê kir îroj roja ewil e belkî hin xwendekar niha me temaşe jî dikin belkî hin xwendekar hin dêw bav nizanin wê çi bikin min got ya hingî ku zarokê xwe re bijîl nabin hingî zarokê xwe dispêrin mamosteya cana rebena ew jî nizanin êdî çi bikin yani hingî ew serês pê heta ver li ser karê xwe re zarok li mektebê ne ev betlaneya navber ji hêdî ket çanda me ez bêjim îca ji bo betlaneyeka xweş betlaneyeka bi aram û kêfxweşî hûn çi tavsiye dikin yani xew lazim in xew lazim ji ber her serê sibê me şeveqê rabe dihare zehmet e lê ew nexewa pir dema zarok ji xew rabin yani hinekî em ê vên çi bikin dikaribin lîstikekê dest pê bikin yani lîstikek hewşê dibe lîstikek dervê dibe lîstikek ya qursêv dibe bi topê bilîzin em nabêjin hundir birav topê bilîzin dedî di betlanê di piranî mere çer dike mere heywanê salonê di topê lîze wene tiştekî baş e ji bo cîrana ji bo cîrana ji bo mere jî ne baş e lê belê zaroka heta mere kar bi dê û bav derfetê wan hebin wan bi aliyê sporê ve bişînin mamosteyên vê kariyê dikin hene gençlik mesela sporê de zarokê xwe bişînin kursa wê baş bi divê betlanê de zarok hem wê bedena ji bedena wan baş hem wê enerjiyek xweşik bistînin wê bêhnek rehet bistînin ve jî me dikare wê bibêje yani dê û bav dikarim zarokê xwe bişînin sporê wê baş min wê ji mamosteya sporê ne wisa mamoste her wiha spor piçkî alimandir e ne wisa yani tebiat rast ku dê û bav bike zarok jî li wan dinerin wek şuxulê di jiyana însana de girûdinê zû zû nikare te jê berde ev jî çîkê lazim yani wext mere dê û bav sporê bikin zariyê mere jî veya bîr bibin wextêk zarok jî bîr bibin ji xwe wê wek çandekê malbata însana de ji vê re her tişt lazim yani çawa ji dê û bav em dibên bira li zaroka miqate bijî alî sporê de ew jî bi xwe tê kevin sporê wê baş min aneka ji zivistan dest pê kir gelek kes diçin salona sporê dikin heqetan jî merev çi qasî li derve sporê bike ji bo ku ew bêhna paqijem distînin nav daristanê ber golekî ez bêjim dema ku merev sporê dike him ji bo tendirustiya însan him ji bo derûniya însan gelekî baş e
ev battaniye jî hemû ji bo malbatan hem jî ji bo xwendekaran fersendeke mezin e bi rastî. Spora herî Were xweş. salona derkevin êdî. Salon hinekî zehmet yani ji ber wexmawê jî nexweşin. Wek wexma dûrî heşa wek dem dibêjin ya wexma govê çê dibik wexma cihê xwedanê. Ya ji ber were di nava xwezayê de be wê oksijenek baştir jî bistînin û însan wê bêtir kêfê jî bikin. Heta mere dikarî bi dê û bav bi zariyê xwe re dikarin dekevin meşa xwezayê jî wê baş bin. Çi qasî di nava xwezayê de bi însan lîstikê xwe bicîbîn û ya qasî kêf xweş be. Belê inşallah. Înca ji we jî pirsim yan betlana dest pê kir hemû xwendekar êdî malê ne min got hindê ba duşuxlin yani heta varî li ser karê xwe ne nizanin ê çi bikin ve çawa derbas bikin bibarim kaz avê bixwim kirkam ne îca mamoste yani zarok mixabin naxwazin li malê dersê çêkin lewra çend me hêwan diçin mektebê êdî aciz dibin îca dema ku mekteb jî tetkeve betlaneyê dêw bav jî naxwazin zarokê wan ji mektebê ji dersê xwe pir dûr bikevin hûn mamoste jî niha spartekan ödevan hûn didin ji bo ku zarok betlaneyê de jî çêke îca di betlaneyê de wê zarok çi bikin dersê xwe çêkin çê nekin ders bixebitin an jî roja çend saata dersê xwe çêkin yani Av pirseke gelkî hevsengiya wê divê çawa bi wê çawa yar bikin yani hindê ba dibêje îlla gerek dersê xwe bişuxlî pir diçin ser zarokan bi rastî. Gelekî diçine ser zaroka û li gorî salê zaroka jî diguhêre. Zarokên jê mesela 4 salî ne 5 salî ne bi dest pêşdibistanê kirine li bernameyeke dî jî min gotibû bavê xwendekareke me hate cem me zarok jî 4 saliya hat goma moste ez gelekî ditirsim geça min bê dîsîplîna min got çima tu sat fikirê got Spartakê xwe çê neke İn 4 salî 4-5 salî 4 salî ka çi Spartakena ji xwe divê carna yek nebêje çita Spartak jî yek bê berpirsiyarî yek bê görev yek tişne wilo bêje çünkü ku zarok dibêjin Spartak tir swa digire û ku mesela em ser tişna hîn dibin û em bêjin ev berpirsiyariya an jî ev Spartaka ev dersa bêhtir tirsma digire Kusura mecine. Wî jî avê xwe mamos Zûdiye piçkî germ e îro nefsa yani em zarokan re bihêlin zarok ji xwe tu jarî naxwazin Spartakên xwe çêkin hin zarok xwe di berpirsiyarin yani ewkê xwe berpirsiyarê xwe wek arman çi xwe re dibînin û her tiştê xwe bê diya xwe bavê xwe çê dikin lê tevahiya zaroka ez bêjim naxwazin Spartakê xwe çêkin û mixabin ev medyayê civakî ev telefon ev kompîter jî ketiye jiyana me ez heq didim zaroka jî bi rastî xwendekaran jî bala wan pir zû belav dibe yani êdî mesela ji bo wan firsendeke meze na bawer dikim gelek zarok raştiye tableta xwe vêspê an jî raştiye kompîtera xwe û ya lîstikan li ser internetê li ser medyayê civakî dilîzin an jî medyayê civakî bela sebeb digerin heqeten jî zor zehmet e yani em êdî em bixwe em telefon ji destê me nakeve îca di betlaneyê de em zaroka me çawa dênin ber Spartakan yani em çawa dersê wan wan bidin kirin yê ku derfetê wa hebe ji binî telefonê ji jiyanê derxin zeraravê nîna yani xwezê û çi qadev jê berdin ev betlana kam ji dev ji telefonê jî berdin ji xwe dê bav jî pêş zaroka ve çiqa ji telefonê dûr bin çêtira û ji xwe ji ber çi hewceya me vê betlanê hebû belkî ji bo ku bala me însana divê heyamê de gelekî xirab bûye ji bo teknolojiyê em gelekî bi teknolojiyê bikartînin bala me gelek însana xirab bûye ji ber wilo jî em zûtir hewceya me bi betlanê tê belkî ji bo wê jî ev betlan çêbûye û dîsîplîna çaxê dibistanê çiqa newê guhartin çêtir e erê laşeyekî dibetilê yek dixwaze piçkî ku em bikevin wê psîkolojiya betlanê de daqina ku betlan xilas jî bû em vê zanibin em dirê xwe de em bêjin tamam betlan xilas bû em rihet bûn vêjin hakê çaxê dersaya bêhtir yek hîn bibe bala xwe bidê dersa lê zêde jî yek bernameya xwe plana xwe zêde neguhêrê çünkü ku zarok mesela mamoste got ya xew baş e divê razin rakevin ama ne zêde yani ku zêde werê guhartin çaxê ku dibistan ve bû careke dî helmandineke dî heta hino werê rûniştandin belkî wext xayib bikin winda bikin
چه قازیده چتانه گوهرن چترجی و هفسنگی گلکی گرنکا و دبیتلانی دجی نه حوجه کو سر ماسرون هن و حتی ایواری درس خواب شغلن کو دبلتانی دجی خواندکار شغلین بلا دیوبابجی بالا خواب نویدره یعنی پشتی 45 دقیقه دوین آوری بدن یعنی 45 ازانم جزارو کار او جی گرنکا یکو مثلا آمده کاری آزمونه دکن او بخواجی دوی گوری تمنه جد گوهره گوری تمنه جد گوهره یا هری زیده ام دبیجن 45 دقیقه کو پشتی نیف ساعت جی ناودری بدن او جی باشا ببیرم د پاندمیه دا درسه دبستانه بچکی پیوانجیاوا کورت کربون مش ماموستای اف حست کر هنگی درس کربونا 35 دقیقه ماموستا نوصا از نشاش اونلاین بونه وصا هنگا نه وقت زندگی وقت زندگی جبو کو گلک مروف ده هندروکی دارای ده زیده نمینن جبو ویروسی خواب پارێزن سەرێ نیو سەعەتێ ناوبەرددان مامۆستەیە گەلێکا هەنگی دگوتن بالا زارۆکە چێترە نەهاکێ یعنی سه دقەژی تێری وا دکێ کوێ مفرێداتێ خلاص بکن و ناوبەر دکەڤێدە و جاکی دیتێن هەشێوا هێڤەکریترە هێولۆ زەلالترە یانیش بەرەولۆ بلاژ ناوبەرە نەترسن لێک و ناوبەر دانە دەرسێ خوا divê navberê jî zêde dû dirêj nekin. Çünkü ku mijar xilas nekiribin û navberê bidine wê dersê û navbereke mesela 4 saat bê 5 saat bê wê dersê ji bîr dike. 15 daqiqa navber besa carna 20 daqiqa jî belkî normal bê ku ew ders xilas kir îde karê navbereke dû dirêj bide. Ev ji were gelekî mühîma. Lê dê û bav jî bila zêde xwe netirsên nebê ka betlan hat û divê em gelek çalakiya bikin. Yani ji xwezaya xwe ku xwe dûr dixin û gelekî dê û bav dikevine stresê de ev ne baş yani. Wek batlan dibe tiştekî zor û zehmet. Dibe vê ji bîr nekin ev batlan e molaya yani. Molay. Medyayê civakî vidiyên wisa têm parve kirin ez yani ez ji kena dibim mamosta yani betlanê dest pê kir. Yani wek henek ji xwe yani mere ji xwe ji zarokê xwe aciz nabe yani ev heneke lê heqeten jî weke te jî te got hin dê û bav pir ditirsin. Bera netirsin. Em ê îro bêjin bila çi bikin, çi nekin, bera hişyar bin. برا گوی خو چاوی خو باش بکن ایرو مگودار بکن لورا حقیقتا انجا آگاهیان کوون دادن گلکی گرینگن ایجادی سا به خو بدم و ماموستم اولانه tamam زاروک بهنا خو بردن درس خو چیتکن لهر وها تشتكو از زانم از باورم وزارت و سازین دولتی جبو کو زاروک بشتاری فعالیتن وقت چانده بشتاری چالاکی هم ببنجی اولانه هات آماده کردن هات biryardan ji bo ku betlane çê bibe. Yani divê betlanê de ji xeynî dersê ji xeynî ku faaliyetên li malê dikin zarok divê herin tiyatroyê divê karin herin sînemayê dikarin herin daristanekê meş organize bikin ew diya xwe bavê xwe an jî bi havalên xwe re ez bêjim. Yani ev jî alternatîfin ne usta? Belê mesela ha di saziyên dewletê di gelek hene di em bêj harka eğitim ya jî gençlik sporê de kurs hene, çalakî hene, ger heye, spor ji xwe heye, em ê bêjin yê tu bawer bikî rexsê jî heye. Erê yê rexsê jî şê dikin hene, yê din yê voleybolê heye, min basketbol, futbol, handbol hene, kursê wan hene, yê badmintonê hene, yê tenîs hene. Kîjan beş şebin ji xwe kursê wan hene, li gorî xwestina zaroka û li gorî derfetê malbata mere zarokê xwe bi wî alî dibişînî wê baş be. شخوا اما بيجن zaten zarok بحسكرن تشكي بك وانرجيا او خي نيجاتيف وقت اللي جدر دا بيج تي مال هناك انرجيا وجد كفا هناك اما بيجن او لفاندنا ويد مال باتش هناك كيم دبه دوست اما بيجن كار زورت رازي جبوي هاوي اما بيج سازي دولتي قام دا كارينا دكن ودي بافجد كارم بيار على قدر ببن زاري خو بشين بكاري Yani maddiyat jid ne pir mühimdir ne usan na ekmek başlatken belki bejin rawşama awqasına başam nikan zarki xwe bikim lê wekete jî te got mamosta saziyên devletê peredestîne komek şaredar şaredarî ez bêjim li ser vê meselê niha komek çalakî amade kirin ne şaredarî jî dikin û gençlik spor jî dikin û halk eğitim jî dikin yê kursê wê ne heye em ê bêjin yê em ê bên bêtir li ser tiyatro şano jî çê dibin لبله gerek mera hay mereci çebi yani tu bipirse o tu gori veaj bibine eğer takip baka yani evet mera bir shopping ve baş bir ciber çeme vejin hanek malbat hani hayvan de kelak avan da me vejin belki kursen spor ya bir hayvan jetüneyi
بله نزانت چه مرسله لگور وی که دیو باید کارم بپرسن و زارو کابر بوی مثلا بوی کاری بشینی و باش بش و زارو کاری باش ایجا اف زاروکین کو بیشتری وان فعالیتان دبن و ایکو دچن سینمای ایکو دچن تیاتر ایکو سپور دکن لگوری و تسریع که چاول زاروکان نزل خونده کاران دکه لو ما مکتب مها ایلونه و بونه استاد و امکارم بیجن سه مهوان نزی سه مهوان دچن مکتبه ایدی عاجز بونه یعنی او اجبو بردانه بهم بدانه یعنی تسریع که چاول زاروکان بکه دوزانی چاوانها زاروکه کسی که به می‌بینید به اکتیویته که گریدایی دما دبتلانه او اکتیویته بهتر انرژی خودوی داره و بهتر کیفای جوی اکتیویته رته هنکی وقتی که ودگر دبستانی هنکی مورالی بهتر چید به هنکی بسر خوفته اجبرگ تشتاق خواستی کریه اجا هنک جیگ بدلی خواب جیته دبستانی ته مکتبه اجبرگ تشتاق خواستی دکه هنکی انرژیاوی بهتر هنکی بهناوی بهتر فرده به مرد کار به ویژه یعنی زارو کارتشتا هری باش او فیزیکسل اکتیویتم دبن یا وانا گله کی گرینگن لی بس افتشتا های مثلا ام دبن سپور بهتر کسی جو عالیه درزی وی کم امی ویژن اکادمیک سرکفتناوی کم معلومات وان بر سپور افدشینن لی بله چوای سپور من دکی هیجا بجی تیوی نرینه دبی کی یا هنگی لب سپور و علاقه در بوی اکادمیاوی کتیه لی بس اکادمیک بلاغ سرکفتناوی تونه بوی شاندن سپوره بله یعنی تمجرانی سرتشته گله کی باش ماموسته گلک دیو با نخوازن زارکه خو بشین فوتباله والیباله آجی تنیس به چیبه یعنی بالا زارک چی بکشینه دبیجن ام زارکه خو بشین سپوره فوتباله پرانجی فوتبال اکو کوروان هه نخوازن زارکه خو بشین دبیجن کامان بشین فوتباله ای بالا خو بدن فوتباله آجی والیباله ادی درس خونانرن درس خو چناک زانتش کی چاوای مثلا ها زارک که تو بشین فوتباله می بیشین هفته روزه دهر می بیشن antrenmana و روزه ساعتك ساعت و نیوه تو به حسبین 3 ساعتی ویل ورده هر برای ری چون هاتنیش هر برای 5 ساعتی وی هر هفته 5 ساعتی او وقتی دن محاسبه حتی وی توپی لیز نه یعنی بلاگ وقتی کسی که مثلا می بیشن هر سپور تو جلویج اتشنم سپور لی بله گرک تو درسی خوش مقاطب او وقتی ماید مالی درسی خو مقاطب تو که ماسیا درسی چه ناب اما وقتی که شب و روزه خود تخ بک سپور یعنی دهندور دبلیز الحوشه بلیز هر antrenmana بک ما صرف چخواسی بخوازجینی کار اکادمیک سرکفتن پیشت بخین جبر وره نه یعنی مرسله نه سپور مرسله کس وقتی کس لی مقاطب مثلا گلک سپورتمند هنه بشه گلکی باجی خواندن هنه اکادمیک باشاری وانج گلکی پیشکتی چقاش سپورتمن امی ور بیشتر بله اکادمیک باشاری نباشه معلومات گویی کری پروردهی نای کام بیشتر سپور بلکه دیوردی کری تشکیبه جدا ما کری تشکیته ت نای وقته یعنی کسی سپور به علاقه دارد بین و در زوان پیس نواری بله در زوان پیس در باز سپور کنم شکوم باشتر زن اکو سپور دکن هورمونای کیف خوشیه بدن آوان دا زیاده دبن یعنی بی آوای موتیواسیون آوان آجیانه جی زیاده دبه هر وها درس خوشی باشتر تماشید کن بودار دکن ما مستوی یعنی او زاروکانه بسپور و علاقه در براستی جی او هشمندیتی آوان گله کی وکری مجیوان وکری لیبله دوی سبرام لینه تی زاروکه بچوده از نخوازم چنگ جبوک تو نخوازت نهاتی و درمک تی تو از نخوازم اند تو بخوازی و باش بش بو و گرک زاروک نبیش از نخوازم تشتی سپارتی و چی بکن اول عالیه نجیم دیو بافجی مالبازی تشتاق دسر ملیوان به کارتینه ندبیم ساعت خوش از نخوازم ایرو و پر ببطلیم نورمال اون بطلانه دنه ساعت خوش اون ایرو هاتم بفود میوانه من لی نمی نه حب که بهنا خو بردن اونجی پر نبطلن مولای موزیک کرم که فرات یاس
Ferhat Yaz, gelek spas dikim. Megame behna xwe berdin ve em pir hestiyar bûn. Maleta we, dest xweş. Belê em bi mijara xwe devam bikin, Şafiya xanim îcazberê xwe bidin ve mijara herî giring jî xwendina pirtûka ye, nefsa. Yani em her tim ji zarokare ji xwendekaran dem dibêjin pirtûkan bixwînin, pirtûkan bixwînin. Lê di heyama teknolojiyê de mixabin xwendina pirtûkan êdî pir kêm bûye, kêm dibe, her ku diçe jî kêmtir dibe mixabin. Îca ev betlanê jî ez bawerim fersendekê mezin e. Hem ji bo dêwbavan, hem ji bo xwendekaran. Îca hînbûna xwendina pirtûkan ve ji bo zarokan wê çawa be. Loma ew jî ji wan re pir zor te. Yani dema ku dêwbav zarokê xwe bêjin Pirtûkê bixwêne, gelek vê betlaneyê de gelek tu pirtûkê xelas bikî, mixabin zarok xwendekar biya dêwbavê xwe nakin. Xwendina pirtûkan jî bi rastî helimandin e. Yani hûn wek pispor, hûn ê çi bêjin? Yani zarokên ku betlaneyê de naxwazin pirtûkan bixwînin, dikarin çawa bixwînin, ji kîdere dest pê bikin, dêwbavan re hûn çi tavsiye dikin? Ez vê tavsiye dikim ev helimandineke ji xwe bêçilo mirovê ku laşêwa helimê bê werzişê nikarin de ji werzişê berdin. Hişeme ji weke kasekî ye mirovê ku heliman dibin ku pirtûka bixwînin nikarin de jê berdin. Her carekê ku derfet dîtin wê pirtûka xwînin ev helimandin ji zaroktiyê dest pê bike çêtir e zûtir di kesayetiyê yekî de tê rûniştandin. Garin çawa dest pê bikin pirtûk carna dêwbav ku pirtûka hilbijêrin dibêjina zarokê xwe dibêjin ev pirtûk xelet e, ev ne baş e. Vê bixwîne ev baştir e. Ev tiştekî xeletî ye, ev şaştî ye. Hingî kêfa zaroka belkî ji wê pirtûkê re nehatibe. Yani ji ber ku helimandina waye xwendina pirtûka werê rûniştandin ku were pevre her ne kütüpxaneyê an jî her ne cihê ku pirtûka firotin. Ez ê gotna xwe bikim, ez her tim dibêjim ê kun ji xwendina pirtûkan hez nakin, kesên ku hez nakin ez bêjim, hîn rastî pirtûkeke baş nehatine, ne wisa? Yani hîn pirtûka xwe nedîtine li gorî min. Gelekî rast e yani ku balawa çi bikişêne, kêfa wa ji kîjan mijarê re werê ku ew pirtûk dîtin û xwendin û kêfa wa jê re hat,
گردونا پرتوکا گردونێکە گەلێکی باشە ینی بە یەک چ خوێنێ یەک خەیاژی دکێ شخوا زارۆکێک و پرتوکا ناخۆێنن ئەس vêjî دوا دەبینم نکارن خەیالا بکن جارە مەسەلا ئەس چیرۆکا ژوارە دەبێژم ئەس ئیماژیناسیۆن تەکنیکەکەیە ئەم ناوێ تەکنیکە ئیماژیناسیۆنە ئەم دەهێنن کۆ مەسەلا نەفەسێ بستین نەفەسێ بدن چاوێ خوا دگرن شتێ باش دکم و خەیال بکن دا سترێساوا کێم بێ ئەس دخوازم vêjî بێژم سەرویسا شێورمەندەی دێرونناسی و مامۆستەی ڕێبەر لە هەمە دبستانان هاکێ هەیە و شخوا سەرڤێ خەباتە ژێ دکن سازیک هەیە دەرنەکە مامۆستەی ڕێبەرە هەیە ئەف سازیش بەرک و نۆرم زێدە ببێ مامۆستەی ڕێبەر لە دبستانە زێدەتر ببن سەرڤێژی خەباتای دکن باڵپشکی کشاندنەوێژی لە دبستاناژی چقا مامۆستەی ڕێبەر زێدە دەبێ یەکۆیەک بە هەمە زارۆکارە بهتر علاقەدار دبن بێ هۆبیەوە سەرچە بن کەسایەتەوە تایبەتیەوە سەرچ بن لە گۆری واژی شیرە تا زارۆکا دکن لە مامۆستەیە دکن لە دەیوبابێ واژی دکن کورتاسیم خۆست ئەس بەحساوێژی بکەم ینی گوزارۆکژی تێنە سەرویسا ڕێبەریە تێنە ئۆدامە لە دبستانی ئەس vê dibînim zarokên jê xeyalê wa gelekî baş in û çiqa xwartin û qabiliyeta wa ser xeyala heye zarokêk û xeyalê wa kêm bin ez fêm dikim ez jiyana wa jî dimêzînim pirtûk di jiyana wa dekêm min hinkî em dest pirtûka dikin ama cih de ez nabêjim ka gereka lazim e ku tu vê pirtûkê bixwênî ku ez bêjim ev berpirsiyariye an ev sparteka yani em bu arada axivin ez dihêrim ku balawa bikişênê û balawa çi dikişênê li gorî wê ez pirtûkekê didim mesela behsa çina dike dibê servê min pirtûkek xwendibû gelkî kêfa em jê rehat dibû gelo bala te jê kişênê çavê xwe baz dike dibê mamostekî jan pirtûk heb de min ez diyarî dikim ez didim êda yani xwendina pirtûka gelekî baş e divê batlanê de jî dê û bav jî bila ew jî bêjin erê çiqa me henek kir me got ji dê û bava re pêvajoyeka stres dest pê dike çunkî xwendekar li malê ne ama bila ew jî hiş bikin ku molayeke jiyaneya bi zarokê xwe re bêhtir bikevne têkildariyê de bê stres bu ara bişteğilin li wa binêrin bu ara çavê wa meyzênin pevre lîstika bilêzin ji wa re çîroka bixwênin û بهێنن ku mesela xwendekar çîrokek xwend an jî pirtûk xwend piştî wê pirtûkê karin pirsa ji zaroka bikin ka hestê te çi bûn ser vê pirtûkê çi tê re derbas dibin ku yek vê jî îlgî û alaqa bibin kêfa zaroka bêhtir tê çunkî zarok çi bixwazin têkildariyê dixwazin ku mesela pirtûk xwendin meyzan têkildariya wa bi dê û bav re bêhtir dibe bêhtirê pirtûka xwênê û bi kêf û eşq bê çi pirtûk xwendiya wê ê ji wa re behs kêm ev pirtûk xwend ev tê re derbas dibe divê pirtûkê de gelekî muhîm e yanî yek dev ji têkildariyê neberdey mesela çalakiya herî xweş li malê anka mesela we jî we bas kir xwendina pirtûkan karin ji xwe re mesela nîv saat eyar bikin zarokê xwe re bêjin em anka çalakiyek bikin her kême rajin pirtûkek û em bi tev de li malê nîv saat li salona malê ne derekadin an jî dikarin herin daristanekê newsa yan ê ku dixwazin dikarin ji xwe re çalakiyan bibînin karin nîv saat an jî saatek bi kêfxweşî an jî hevdûra karin pirtûkan bixwînin newsa kêfa zaroka gelekî ji kural û kaydeyaretek çünkî ku têne servîsa rêberiyê ji min re gelek cara ku behsa çi dikin her car vê bêjin li mala me ev wîsaya li mala me em rojê carekê em pirtûka pevre dixwênin an jî li mala me saeta filan tişta heye yanî ku li wê malê kuralek û kaydeyekek hebe kêfa wan tê kêfa wa gelekî tê mesela ku mesela pevre hembeka çaxê ku em dinanê xwe firçe bikin dibêjin mamoste li mala me berî xwarinê an jî piştî xwarinê em hemû danê xwe firçe dikin va tişta ji min re dibêjin ez fêm dikim bê çilo ser jiyanê bêhtir kêfxweş dibin yanî zarok sînor dixwazin çiqa ku li malê yekwa dev ji wa dibirde weke ku pêhtir kêfawatê yek em vê zan dikin ama ne wisa zarok kurala jî dixwazin werzişê jî dixwaze müzîkê jî dixwaze pirtûka û çalakiya jî dixwaze hev sengî gelekî tiştekî muhîm e û ji wê rojaha batlanê dest pê kir em û hevalê xwe em hatine cev hev me got kam bi topa voleybolan bilêzin me got ez ê xwe li navê dim ama ez nizanim ji bo we ez ên bila ev jî çalakiyek bê ji çaxê dibistana navîn ve ez bi top neleyîstibûm voleybol ez neleyîstibûm ama çiqa tiştekî baş bû ya piştî yani ez gelekî batılî bûm sirf ji ber ku min soz dabû hevalê xwe ez çûm nexwe minî dev jê berdane me got ez batılî me û ez nayêm lê min soz daye we kaz herim piştî wê çalakiyê laşêm rehet bû hem de me bi dest govendê kir li sahayê gelek hevalê me zû de bi dest werzişê nekiribû me ev jî fêm kir mesela me bala xwe dida topê topkengî te refleksê yekî xwert dibin bala yekî xwert dibe yani
Divê pêvajoyê de nexweşiyeke zêde heye dîqet eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Bele, bele. Yani xirabûyîna balayekî di werzişê de ev jî baş dibe, rehet dibe yani. Tiştekî gelekî baş. Yani ne tiştekî din ev zarok ev telefona xwe ev kompîtera xwe tableta xwe dêne ciyekî û dest bi sporê dike. Ew çîk tê Yani saatek jî dûr bikevin ji bo zarokan pir baş in. Telefona min hata bîra me. Ne wisa? Ji binî hiç min got kabekê mesaj yan dî û çi bûye saatekê ji binî telefona hata bîra me. Bele bele Ew jî çîk pir tiştek kirin ge bele. وقتی قاس و هشی انسان از مثلا هفدو بکن دوی از این قاس بود نسن که به هفدو بکن بهتر جالی سپوره ده مثلا اف گلکی خویاده کن او زاروک بهتر وقتی الهف کرنا مثلا ذهنی وی و قاسی وی هبه بهتر جیری جی ام دوی اتدی زاروک کسی سپورمن دوی سبراوی خواندنه نه خوینی ما هنگل په توپه ده هر فقیرو ما هشیخو گشتای توپه ایجا اف پرتوکو خواندنه وره چه بونو مثلا یه لسر جیانا مثلا اگر زاروک به فوتبال دلیزه فوتبال هری باش کیه ایرو امی بیژن مسی امی بیار Bej Ronaldo یا اوسیم از اوتوبیوگرافیا و دما زاروکا به دست پیکا خواندنا پرتوکê بوا اوتوبیوگرافیا de gelekî kêfa waje او زاروک مثلا تمام O bawertir dike. خود توپ دیز اشتر جیانا ویا بخوینه به چاوای یعنی بوی شکلی جی مرد کار زاروک اتشتک دخواز بخوینه به بد خواندن کرن hani امی چا بیژن تمام پرتوکا حزناک بخوینه اما وقتی بیژن جیانا Ronaldo, Ange, Messi. Pir balawan dikşêrin nefse. û mesela hin zarok hene diçin sporê lê baweriya wan bi xwe tune ye. Dema ku çîroka spormen dê mezin bixwînin jî bêtir bi balawan bikişîne û kêfxweş jî dibe. Xwe di zaroka tişkî were heyî wextê tedî sporekê dike xwe dixwe şûna ew kesekî herî baş. Yani biçûk em ê vên wextê li hewşê ya jî li baxçeya jî sporê dilîze top tê nikîwî divê top gihaşnigê Messi. Bu şekli Ana kat bahsi ki ev dimen hatı ber çabe mi mağaz. خو هزدك يعني خدك وقت ميسي بسردارة وجي بيتر باورياي بيتي Yani hakikaten hayale zarokan prani ji kur ez bejim li ser futbolistan gelekî zêde ye. بله Yani pir li ser wan xeyalan dikin ez ê jî rokê ez ê bimeke Messi an jî Ronaldo an jî nizam futbolistan jî pir nastakim mamaza. Az Messi û Ronaldo nastikim bi saya xwendekarê xwe. Ez jî wan nastikim zû dest futbolcî nanirim lê bala xwendekaran gelekî gelek dikişêne. يعني سر خواندنا پرتوکه مگو يعني زاروک دبک پرتوکا نخوین اما بالاگ او دکشینی مثلا بالای چی دکشین اگر سپور به پرتوکل سر سپوره اگر بالاوی مثلا خوازای دکشینی پرتوکل سر خوازای ما موسجی به اگوت زاروک چی بخوازن بخوینه برا بخوینه هلا برا اولی بخوینه پشتر تشتیک دیو باب خوازه برا بخوینه ما بری چی زارم Böylece diyan Portekê mulo texto kîse mugaze benim mala xwe. Portekê ku li mala bavên bu min nerd min got Allah Allah yani bana mı xwendiye. Lê Portekê min hîn 15-16 salî ne yani. Min hîn ez çûm wê demê. Rûniştim ez fikirîm wê demê hestê min çawa bû bi kîjan hestan min van Portekan xwend. Hakikaten jî yani keçikeka 15 salî 16 salî bala wê ew dikişêne. Oktober dibe 30 salî balayê tiştek din dibêjin. Yani xwendina Portukan pir berfireh e, pir mijareke berfireh e. Bera ev betlaneya navber jî ji bo dêw bavan jî ji bo xwendekaran jî ez her tim ez dibêjim fersendekê mezin em. Ka bera zarokê xwe lêkolîn bikin, bera baş wan temaşe bikin, godar bikin. Hin dêw bav mixabin hîn nizanin zarokeyan ji çi hez dikin. چی بالا وادک شنش کی جان پرتکان حز دکن اف چیکه یعنی شوپاندنا اولاد هی ایرو دیو با اولاد خوخته به شوپینه چونا دبستانه به چونا کلانه به چونا گرکه با در و چاغه و تکلیه دیو با بزارور چه به مثلا هنک جاناج بو طبیعت کی مره باده دک یا باف دک مده زارو کی وقتش کری او چاواتی تشتی ور دورا کریم یا قیزام تونه قیزام ونوري ماموسهم شاشن تشتك دستي اولاد زفدك اف قدح من دستي لا تديد في نممكن ناقت زارو كم فيناك ايجار جبال تشتي في هاي دي وباب اولادي خو زاروكي خو ناشوبينن يعني نزانن كاش حزكن بيتش دارن حواليوان كين مروانا زانبه
وی باش بد بین وزارك كنترول بكن نفس ما مست اش وقت من يعني زارو شو سنگی بدزدي وان كنترول بكن ايش دنگه من چه خونده كارا يعني هكا تنگرك وان كنترول بكن جار جار نظام ونشي دفكرن هندي باب هنا تليفونات زارك كنترول دكن يا كيف حسابي وان ميديا جواكي اف جبو تشد يعني ما مسبك او تشتر بيجي يعني وقت زاروك دو كنترول دي باب دبن امنا تشتكي شاش باش يعني نك بي باور نابه لما تبين الدنيا خرابوية دبكو دوريش فادرات دبك كتبريه خرابة يعني جبو في كده وباف زاروك خو بشو بينن قالك باشا بله هفالكي مهبو دكاناوية زيراها بو زير دفروت مجوي اصنافي تشتكي قالكي قرنك محس كربو بحسا شيكسبير كر يعني جارنا دكانا خو امانت ده هفالي خو هالو قوتم قوما مست باوري و اولهي کو باوریام به هواده موری تشتکی گلیک کی باشه گو اما خبره که شکسپیر هیا کنترل جباوری هی باشتره یعنی کوچکا ام تشتی خو امانت جدیدن ام قمره کی جدید ده ور مثلا یعنی دیو باوجی باوریا واجب زاروکی واوری و بیجنوا زاروک جی زانبن بیج دیو باویم باوریا و مهیا ویجی زانبن بهرن کو افوک هوا و کنترل جدید به هبه يعني دستواجي سروابي بهف سنجي بتشتكي جركي جرنجا وما مستجي قط براسي قدك جارات ديو باف مخابن زاروكي خو ناس ناكن كوم تشناد بيجن قد زاروكام افنكريا يعني از بيجم يعني اف تمكيتي برسكريك كدبر هيا تشتكي كو هيا وند بيجني نكام سيرفي ام باخفن ديو باف جي كوجارنا ما مستي انجي ما مستي ريبر دباكنا ديو باف جهد كفنا ستريس دد بيجن زاروكام من المشكايتكن او نا ارمانجا شكايته ارمانج او كو ام بفر بخبتن ام بفر سروا زاروكا ام چار سر بكن يعني تشتن هنا ديو باف جما بهتر زانن ام جواد عدمن جانا او جماد عدمن يعني في بفكرن يعني كو جدبستان يجي تليفون جديو باف شو نحو جي بكفنا ستريس هذا نحو جي زيدا بباريزن وبي ام شتكي حالو ناكن چونكي كو بيجن ديرانش دمكي هيا وغارتن چينا بي كوسشنا بيجم ديو باف ديرانش دواهبه غارتن چينا بي دويچتن ورنا غارتن جبرلام دباكنوا يعني سرتن بيجم هندبا مخابن زاركي خو کا پروژه که دبینن وکا پروژه لواندنرن بيجي زاركي من اف مسلكيه ترجيح بك بنظام دكتور مهندس انجي اندزيار تشبه باوقات باريزر يعني حقیقتا وی چاوی زاركي خودنرن دهشمندیا خود جی فکر خود جی بميجي خود زاركي خود تدخل اوجي لباكي وقت او تشتا دماك وانتشتك بيجن زاركي او تشتكر بنايا وتشتاكم حياتي دناكم ليش زاروكن كارن هر تشتي بكن لو ما ايدي نزانن جبوي حتى هجدا صالي امجوارت بيجن زاروك جبوك فكر راماني وان تام رودنانه جبو وسان بيجن وان كنترول بكن بحفسنجيه وان كنترول بكن لي مخابن دماك وديو باف بيجن نازاركم حياتي تشتكي وساناك بريانا نوسا ما مستم يعني الولاتي ما هرتم ما مستم بر بقيمت بون ل دماكو زاروك دتشون مكتبه دي باف دغوت زاركي خود سبيرمته يعني تشبكي تكاري بكي لان هم مقابل حستي يقول هر تجي جبر اشترى يعني ابجد قشتي واشترى حستي جمره لانك ايدي حيامك وصل دس بكريكو يعني مباشر زادم ما مست ايدي زارو كارن كانت تشتكي بيجن يعني جغيني زارو كان جدي بابي وانا كانت تشتكي بيجن ام فياجي بيجن ام فياجي رخنا بكن اف تشتكي نباشه لو ما هر مامۆستەژی نەوە کە هەبدووی ئەزڤەیاژی نابێژم لێ گەرێک مامۆستەژی گۆدار بکەن زارکەی خۆشی گۆدار بکەن ینی ئەو هەفسەنگی ئیجا ئێچێ مثلا هەر زارۆک هەر ئەولەتش دێ و بار بقیمەت لێ هەنێک ژێ بێتر بچاوێ پرەنس و پرەنسەسا میر و میرانە لێ دنەڕێ ژبەر وەرەی زارۆک خۆت چیک دبین دوێ ئەز میرم ياج اسميرانم ياج امي فيجن مكتبنا مالوانا زاروج بلا وي چاوي لخنر دي بافج وي چاوي ليدنرن او جوات دي خو ور دبينن استاني غاواس سه برنسس دي هنا يعني هر زاروك جبو دي بافي خو پر بقيمتش خو هن زاروك هنا دياوان بافيان وان پر دلالي رادكن هن زاروك هنا تنينه يعني دوي مالده زاروك كي تنه هي جبو بهتر وان دلالي تكن قلتنك دبي اوك سمرش كركتي يعني هناك زاروك هنا براستي ورجي هنا بله اللي هناك جي قال لك على قدر يبقى على قدر جي
جارنا زیده نباشی چه ده زیده بالا قدر جی نباشی هنه که من زارو که بنی واسط بکشی باشه دبه سینوره که به یعنی مثلا کرنا زارو کنده پسپورج هرتم بيجن دبس سينو ركبه مثلا دو بعد بيجن از بزاركي خوربا كحوالم انا هرتم بيجن تحوال بي او جبو تنه باشه جبو زارو كان پر باشه جبو خندكاران پر باشه لحواله زارو يا تزانه بشت مثلا وقت جانا حنك دخوازه خوره پیشکتی مدرن و ژنری بده یا از زاری خو اولاد خو ارتما گلگی خوشم شخور وک حوالانه یا اف گوتن راست يعني تشناد تكار حوال كيف زاري خور بك ما هو نوك حوالان حوالتي تشكي غيري تشكي دناوات دي واولاد يا بابا اولاد شناب نوصل شاش يعني ساعت خوش ما وسته امديسا ناوبري بدن امديسا فرحات ياس تانكا خوش گودار بكن كرم که فرحات ياز دست خوش گلک سپاس مالاوام بلم دوام بکم مجارا خوش شافی عن مجا جو پرسم مدى سري دجي ما قلت يعني برسكركا به هيامه مخابن تكنولوجيا إجا زاروك شي نهاد بطلانية ده المالينه هنجوان چم بطلانية هنجوان بشتاري چالاكي عندبن لباوردك مانا كازوستان جدا سبيكر براني آوان المالينه إجا ديو با و چاوا خوندكاران زاروكي خو انجي جي تكنولوجيا دور بخن دوی تشتکی چاوا سین اردیدن آره کویک تشتکی نخیده وسا تکنولوژی ده زارو که
تکنولوژیا علاقدار بن کو تلفون نور به و تشتکی دی دناو جیانا و نبه مخابن ای بهتر به تکنولوژیا علاقدار به زاروک دوی یعنی زاروکی خو گهدار بکن و تماشا بکن هو بیا بخنا ناف جیانا خدا درکبنا خوزای اما افنته به معنی جارنا تشتکوم دبیجن دی واف شاش فهم دکن هر روز چالاکیه که چه دکن روزه که چه کورسا کمانه روزه که چه ورزشه روزه دی چه سیرانه جبنی نفس این کاری بستینن همشی çanda tüketime ya yani em veji em naxwazin wsajî çêbibe yani Cezarok ji tiştekî têr nabin ne ji tiştekî têr nabin û zarokê dibêjin doyumsuz ez vê jî gelekî ji dêw bava ez hes dikim vê kelimeyê dibe bi tiştekî têr nabe zarokan vê xeberê gelekî dibêjin yani bi rastî nihakê jiyana me rojanê jî weke pêşbaziyekê ye û ما قالك يتبطلين ما قالك يتخينا في ستريس هذا انكسيتها قالك انسانه زي بويا وديو باف ومروفي مازنجي الميديا جواكيد ميزينن جيانا خلكيد ميزين بيتشقا جيانا وخوشه درفتي منينن سندروم كيد بيجن ördek sendromu ördek لسر خصوبات كن دمشن لسر قولا آوي چه خوشك خويا دكن و وكاكو حسان در باستبن وكاكو جبني خبات نينا عيني قمرات كذبن آوي ده للنجي واد ميزينه بيچلو دخبتن يعني جبركو كاربن Paşta çaya. باش دهرن يعني ديو بابجي الميديا جواكي ده ميزينن جارنا سيف هيا جيانا يكيد بينن جيف هاي نابينن دوي ويجي بينن كو چه لذتي خوشيه كبه پیشی جی تشتکی نباشی هیا تشتکی آمده کاری هیا تشتکی زور و زحمت کشاندنا حتی او تشتی باش زمت کرنا مثلا جارنا کو اجی از چما بطلانه که از ساعتکی الوی دریم از هر چوب مخوارنه که جهه کی خوش ساعتکی ادورون اجتما از بکات شر در خوش از دیمنه که از وانه کی بکشینم از پاروی دکم 24 ساعتا لستوريام دويدة دميني مروف دميزين جواوية 24 ساعتا أفتكي خوشي دما ساعتك مموضع ده هيجي أنا Medya icvak tesira medya icvaki mıxabın avqaz zede bu yaku yani وقت تجي تقول yani ev tişteki ne rastı are herkes edid gara herkes dışarıda le ne haroş يعني هروجي جار نحوجية ومرا برد وستجي مجي مرا بجي برد جد بنوصا بدر فتي والجوري أبوريا وشبه قارنوي بكن وأزجلك يجي زاروكا حسكم جلك كيف هواج سيراني رتي كوبر هرنا بيكنيك هرنا سيراني مثلا زاروك المالي علي كاريات وبعض خناك أنجي بير برسياريا خناي نجه دبيجن جانا ديو بعض شكايات كن دبيجن خوارن يدخل وتبسكا والصار مع صيد ميني حتى از نراجم وافرغا أو نابي أما كو مثلا بفرا هرنا سيرانك وبفرا آمده كاريه بكن ومثلا بيجن هكا كتاري ما بكي ام في كاريخو ام بكي هيجن ام كارن صباحنا سيراني كوفي بيجن زاروك بهيجان وكرجان وآلي كاريا ديو باوي خوكن بفرا آمده كاريه بكن بفرا هرنا درنا وديو باوي شاشيتي جيتكن پسپوری تندرستی جم بهتر زنانه مادی ساز خوازم بیشم یعنی روزه سرما جبنی در ناکاونج در بد بیشن سرما هات زوستان هات بلا زارکام در نکویج در و نخوش بکن و نخوش بکوی لمال تلویزیون جرد وکی آنجی تابلت و تلفون دیه دا دبیا زوستان نسارج برولد هندرو دا بهتر از واد نخومینم واد بارزم تشتكي قد نباشا يعني بلا نخوشيه جي خوناطر صينن يعني ديو بعد جي سرمايه خوناطر صينن د سرمايه د جي كارن دركبن من قالك جارا جي بسيكياتريا جي اف بهيستيا دبي بيفاجي د ديبرسيون جي قالك هيا صدمك ديبرسيون جي نهاكي ما قلت يعني الميديا جواكيد ميزينن دبيجن درفتي مروفي دي قالك باشن اي من شحال باشن هي من باشن تشتك جستي مناي مروف تشقا موتيفاسيوني وهنا صد تشتيتكن از تشتكيناكم خوي ترسيز دبينن خوبي چاره سر دبينن جبو ویجی دپرسیون زیاده بویا و علاج دپرسیون هنه اما پسیکیاتریست گلک چارد بیجن لیکولین گلک کرنا یه زانتیه روزه نی ساعت مش جوا علاجا چترا yani arayku orana depresyona ve zeyde be bijişk ilaç da binawa derman da be tamam bir dermane xoji bikın yani az nabejim da dermane xoberdin ama ku roje nif saate bimeşin از قالك جارك وظيفة شرطاتكم دبيجن ما مستسرمايا يعني سرماية دجيب مشن لا شيء كده علمي
يعني کو یک هندرو دبه یک بهتر نخوش شاكت خوكن جلي قال شاكت خوكن عيني وصا دركون دربه لا شيما بهر شتي را ادابت دبه يعني هوا جروشا جدرفجي جروشا هواي لا شيما قالك خو ادابت دكي کو هم هرجار لهندرو بن لبر قديماي بن ج تندرستیا مرز دبیجم نباشه یعنی کو بکن نام جیانی دادر کن ناف خوزایدا ج خو تلفون و تکنولوژی و تابلت نای بیرازاروکا یعنی دوی ام جیانی ترو تشبکن کو نوی بیراوا اما نه به پیش بازی کی نه به بازدانکی وش خود دماغ زاروک درد کهون دارستان آنجد چن سیرانه یان جوان را از باور خیاله وان جزده تردبن مثلا او دماغ کو مکتبا من آنکات بیرامن آنکان نزان مکتبا وان چالاکیان تین کرن نای کرن سال جاره که 2 سال چند جاره بجی ما مستیامه پیکنیک یک سیرانه یک عیار دکر ام هفرد ام دچون سیرانه جوان مثلا او دم هند بیرام دلم لو ما جمره کفشک بو ام دچون دارستان ام تشتی نو کفش تکرن ما خوزای ما تماشا دکر جوان ما پر تشتی که جدا دهاتینگا و هر تم ام به حواله خوره نا پوله کی دنه ناو سینوره دبستانه دنه دما او جلين جدا از بجمنا ای مکتبه یعنی önlük تقولت ama önlük خاطر به önlük جلين سربست از بجم چقدر کیف آمد هات مجله خوش شانی حواله خود دا آنجی بند متقولت بند دیام اف خوارن شکریه کادیات چه شکریه مخوارنا خو لحف پار بدکر وجمره پر عجیب دهات چما عجیب دهات امش پوله درد کتن و ام دچون ناو دارستانه آنجی بر گولکی بر چمکی جمره پر چالاکیه که خوش دهات حقیقتا جی یعنی ونجی و بحث کر پر تشتکی گرینگه yani ben devamlı ne bejim seyrane çibe zarok çi famdı ki sanki le glogori le kolinaji ne tane zarok pıtık ekri dema ku dertkeve seyahat ki diçe bajarı ki din anji dikar der diya xu babe xora dema ku diçe derve jbowan de mejewan de yani hatiye le kolin mejewan de gwere yani nerine kadın dünyaya dönerin. Yani bana diyor bab hayat edel vantiştan çok ne binin. Tuzane çarn nahabet ruhtem de peyme em ser jiyana bajaran yani jiber gizara u dnava çar divara dene. Beter ev bir amede ile naha mesela az gund fikir mesela gunde gale jiyameli çebumu و havale li gundi em jizaron tüsbe dert kat evari de hatma yani tüsbe hatta evari şu sırl çalak ya bu. Nasıl? Yani zaroki var ya cennet halugunda lebes bela teknoloji var pej dikati او zarokanaji او çalakyan sibe hatta evari او jinemane لگور به که تنه ام سر زاروکی باجرات فکرن ما مسته کیمای نورولوژی هبو بحثان نشت ارتش جمره کر گوت وی پروردجی نستاند بو حتی چند ساله چنو داد به همه چنو سال گوتن گوما چما هشوی سر موزیک زیاده باش بو قابلیتاوی هبو ام فکری نه تا بیرما گوت لگوند مازن بو و لسر کره سر کره سیاحت دکر دچو عرض و نزاچت کر یکو مثلا به حیوان عرجی علاقه دار بن آنجی ریتمای کی دنگه کی ت رونشتاندن یعنی قابلیتای سرویج شد به یعنی زاروکی کود گنداجی جرنا مثلا بیجن بکیج عالیه آبوریه و که ماسی هن عالیه چنارجی دولمندترن یعنی درفته کی سر یعنی چه به دوی یک حج درفته خواب کی و ما بحثا رونالدو و مسی کر از خوازم بیجی بیجم خواندکاری نه که معذرته و گلکی زیدنا یعنی بلکی ماجی معذرت کردن اما از بیجم جوانه نه که زیده معذرتات کن دبیجم یا ما مست خوازم وی بکم نه جبو فلان شتی از نکارم بکم نه دا معذرتات کن از بحثا رونالدو و مسی دکم رونالدو درفته وی جیانی د گلکی باش بون لأد بهما قابلیتاوی و کمسی نبو یعنی بهتر با پراتیک و با آنترمانا سرکفتر بویا یعنی پیش کتیا. بله. دبیجن مسی درفتیوی هیکم تربون جالیه آبوریه و قابلیتاوی نرمال بون نحوجه بو زیاد سری بخابته. اما جبو مسی بباره ما مثلا جبو مسی بیجیم بلکه اوتیزم بجی بویره هست. نه ساتشته گوته کالسا. نه قال گوتن هن انزام زیاد بجی أنا واجی نزانم تشته بو مش خونده کاری خو حس کرنا تشته کوج و حس کم از نفروش مواجه کیدی. از بیجیم میزه همه گردون هم مسی ناست که هم رونالدو ناست کی. یک جه درفتیوی هبون یک جه درفت نبون. اما هم هر دکاجی ناستکن هنجه بهتر حوجه یا با آنترمانه هیا هنجه زیاده حوجه یا با آنترمانه نیا نینا تتخوازه بهانه بسطینه و دویده سرکفت نبی آنجی تتخوازه
البهانه خو گهدار نکه و بهتر آنترمان بکه و پیش بکوه و ببیمسی ولود فکرن ایده هنگی از جیانا و اتوبیوگرافی و پرتوکوادم یعنی مروه هر نوارزش جی چه هوبی بن بکن نافچ دجی دیسیپلین لازم ام وید بیجن دیسیپلین نتنج سرکفتنا اکادمیه لازمه دناف چالاکیه دجی دیسیپلین لازمه و خوندکار جانا دیسیپلینه دناف چالاکیه ده بهتر هند بی یعنی کو د سرکفتنا اکادمیه ده اموا بعلمین دیسیپلینه دیران چه دبینن چه ناکن اما کو مثلا بکوی تیمکی فوتبالی ده تیمکی والیبالی ده لوردوی به اکیبه خوره به کدار به گروه ده مثلا از مروف خود ناف هوبیا ده جیناستیکی مثلا چشتک هیا اسیست افجی مش خوانده کاری فهم کرنا یعنی اسیست کن یعنی به کی جان مروف اسیست کن کی جان نکن لگو طایبتیه کسایتیا و دکوی کو جان تخلیط فوتبالی ده نه پنالتی آدن کی جان او وانوسته اگه وقت دماغ توپ ده هر جکیر داویج خالد بقول یا او کسی کودایوی او یا اسیست کریه اره مثلا هلی کو حوالی وی گل باویجه مثلا او باویجه belki روی داره گل نچه استراتژی ده حوالی خو استراتژی هنجه خوتن پیش دخن هنجه اکیبا خو پیش دخن مثلا فوتبال işte ekibe ya وتشتكينا بو امبيرك ام تجارم جي فهم ناكن او تشبو ماموسته دماكو جول دافيت اند قلنا جول نبو او تشبو او بيف تشبو نه penaltı تشبو ماموسته اوفسايد مثلا هنجه از این موجاکی دیجی تيجي تفهم ناكينا مثلا زاروك برفهم لك خو دكارته نا baştan نفسه كلك زانن او جمله تشتكي اناليتيكا تشتكي اناليتيكا اري راستا او جي تشيك دما مثلا دنابرا قاله ده قالجي ده حواله قالجي دنابره تنه به یک ام تیمادن نزیکی وی به اتوب جنگه ایدن در که بگیوی و چاقید که هوب سایته گرگ دنابرا قالجی ده قالجی و حوالی وی حواله قالجی یه دو دابه جعلی في قالجی ترينر او تشتك تني اما یه دو دا عالیه دنبه یه تیمادی بريك توبي دما او به و چاو یاد هوب سایت دی اجي قاعدك حقا بدايه يعني ام بيجن هوب توبيد لازم تشقى قرالو كايده هنا نوسا ام بيجن يازدح بالبرتوفيكي باز الجوري مهانه انا او ما مسج قد دما دناوا ورزش ده بالجواكر زارو بتوبي بليز ياش تشكي دكن ديسيبلينج علمن يعني بيج تكابن ديسيبلينج زانن واجي سبور به ديسيبلين ناب zaten بيج برابر سبور به زحمته بله و از باور مزارکین خو لمال خو تندبینن دما کو تک و ناو گروبه کی ان فوتبال و لیبال یعنی چالاکین کو به هورتین کرن دما کو بیشتری وان چالاکیان دبن او اگویا وان او هستوان جهدی دی دچنافسا يعني بله جو خو باور من مشاوات گوهرتن يعني زرك وات ماشا دکم ام واتخنا ناف تیم نادا ولدبستاني ازوا gözlem دکم میزین مشاوازارو که هات گوهرتن يعني شو بهترش خو باور دمش راست زارو کی مهی نه در باسی پولادها بوی yani dnavera mektep adı ya bokseydi ve şampiyonu Türkiye geleki başı dersi geleki kem habun müjima masar gom valla ev kurup geleki cihati şampiyonu mekti di Türkiye yani bokseydi yani ali kariye bebekin çava via şampiyon ya çava ne şampiyon yani de beş dersi filmine kirbe şampiyonu Türkiye gelek her başı jiber var yani تنين أكاديميك سبورجي زاروكار لازم. ماموس تجو بوكس مساج كاتي أو هات بيرامن أزواج تبرسم لوما لسر جريش ببورة برسكاتي هاي وقت هاتي زيد دست مساج عن جبكن دبيجا روج باش سلاف وحرمت جوارة كالك سباستكم دبيجا ماموستا İzzettin duhazım bupırsım دبيجا قالوا الكورسا قريشة لمردينة هي دبي لاوكي من شازدة سالية وبردو خازة سبورا قريشة بكة دبي هون برسة بدنا زي بركيف خش تمام أمي تسانة شابكن بشتر برنامج أمي لحوالي Kızıltepe Merdin Bigar'ın KBK emecinin müdüre gençlik sporu biraz Mahmud'ur bir person. Eğer hebemi
جهوار مش باو خوشکی که بکنه بله او جی بله کار مالات مثلا جی سازی جی پرس یا قد به دب هم در فته وان تنه ام جوان بیش ام جوان بیش. جم پرسینه ام جوان پرسین تا قرار بله. پرساکر پرساک جمر جاتی حواله بحمد شاندی دبیجی که دناوا يعني جيانا نوجند يا مودرن جي سبور تایبت یا سپور چیه ایجار کدبیرام میگو تایبت یا سپور هر توش خورهیم بود شما جمعت پرسید به حنکی میجیر نویسان لیبله جواک چه قواسی پیش ده بکه مدرن به و سپورش بخواه بکشین هر ده به هف گریداینی یعنی ایران بالا خودن مثلا جهان ولاتی پیشکتی یه مدرن یه نوجن او سپورش پیشکتی نجبر به هف گریداینی یعنی چه قواسی انسان هشیوانی یه جواک پیش ده به دکاری سپورش برمشین او به هف گریداینی یعنی یک به یکی نابن و واجب ترخیات که کسی کل دنیا هری پیشکتی اولاتانا جالی سپورش پیشکتی. یعنی بفکر تشتک وصایه که ما مسته همش با درونیامه همش با فیزیکی یعنی بدنامه تشتکی باشه ام بکن شو پر باشه لما خبرم همه سپور راکم ما حتی که زدمت از بیشم او به مساجان دوام بکن سلحتین جمره مساجک آویتیه به دم باش از جوا و میوانه وره سلاوی خود دشینم گلک سپاس سلحتین امجی سلاوی خوش تره دشینن هر وها دیسان به مساجان جمرسینه مساجک هاتیه دبیجه سلاو وره جوره برنامه و پر خوش دوام دکه گلک سپاس دکم امجی سلاوی خوش مرسینه ره دشینم هر وها نسیمه و فهریه جمره مساجک شاندیه دبیجه روشباش جوا و میوانه تره دبی پروگرام و گلکی خوش تر باست باز و تماشت کم نسیمه و فهریه هر وها سعادت جی مساج مره شاندیه سعادت نسیمه و فهریه گلک سپاس کم از جی گلک سلاوی خو جوره دشینم تماشوان مکارن هن مساجین خو جمره بشین نم دوام بکن هن وقت ما هي ما وصل إجازة بو بمجارة خو دوام بكن هم حبكي مجارة خو بدن هودو لو ما برو وقت منا ما مديد بنوا خوشي داوي بكن هري داوي از باخسا ديسات خوازم لسر چالاكي هم بسكنم يعني مگو تياترو مگو سينما مگو برا هرن سيرانيان برا ورزيشي بكن سپوره بكن برا پرتوكان بخوينن ليدو كود خوازن مثلا ونش جديار ونش مرديني هاتن نفس ما ونش جديار بكري هاتن نهال باجاره بكيجان چالاكي هنا لغوري و مثلا دبي بطلانه ده ام بودس بكم ما مسته خوندكار ديوبا بزارك خوره المردين دكان هرن کی داره لکی داره بگرن بوجوان رجی به چالاکیه که خوش یا وجوده نه مثلا میبیشن تیما مردین یا فوتبال هایی و ماچه وان لیست که وانجیل سها قزل تپه یا قصره لیسته قصره دکارن هرن ول ماچه بدرن یه مازداغ فوسفر تاخمه و هی تیما و اوجی ماچه وان ورد لیستان بکارم زارو که خور هرن تماشا بکن او تشتکی خوشه و جبلی و مثلا دکارن gençlik sporu و چالاکی وانی یه چه دبن چنه دکارم وانا هیم ببن دیو باف به هفر هرن یک مگوت یا مثلا ماچا تا تیما مردینه وقتی دیو باف وزارو که خو به هفر ببن تشکی گله که خوشه دوی دره دمه ویژن همه ساعت و نیوه بجی چالاکی یک دیو باف وزارو به هفر دکن و زارو جر باش بن دکارم ویا بکن تماشا کرنا فوتبوله جبو باو کور او که جداهیه که پر خوشه نوسا گله خوش دیجی کار هر ما دیجی کار نه پرانی باو دچن و زارکا خوش بخوره دبن مثلا تیما آمد سپورت وقتی تو تماشاوانه واندنار دستادن زاروکن پیرکن اختیارن جوانن هر رنگ تماشاوان تدهنه خاص خوشه نوسا يوا قالك يعني مرة وياب يعني زاروك أبها هرم تيم يا تخمة يا مردين تيما voleybolش هي قصرش هي كان هر ماتشوان كان ماتشوان شوبينن هفته روزه كين تدي سپور پیش نیازی که ما يعني جالي تشيكه يعني نتنه سپور ده وقت ده ما تون ماتش كنا تلشب قاعدة خطوت كواقيني تجي كرد به هر بيجي أواجي إنسان بسر خفته كواقيني أو جهنك راح حد بن
بله حقیقتا جی بهنا خبر دن نوصل اره يعني هر ماچه و بهنا خبر دن بله جی شافیان بجواجی پرسم لدیار بکره آن که چالاکین چاوا هنه از چالاکی و براسی تماشات کم و کلبا زمانه چت کم کلبا کردی آخفتنا کردی از بیجم ل خواندکارت موضوع جی براسی کارم بیشتر چالاکین وسا جی بنفسا چالاکین زمان چالاکین هر وقتین زمان جدا زمان بیانی جی کارم بیشتر چالاکین وسا جی بنفسا وند و مسئله پر پیشکتینه لو باز جواب پرسم سپاس دکم اره کم کم هیا کم زمان و جیان زمان جیان اره زمان جیان گلی کوالی ما خواستن سر کردی هین بن امر هفتی روزه که هات نجم هف ساعته که ام پبرب کردی آخفین ما فهم کر کوز ام سر ماسکی رون هنو با آخفن افتری مناکی دوی بهترم بخن نافجیانه دا ام روزه که گوونده دیگرن روزه که دچن والیبال دیزن روزه که دچن سیرانه لاشه ما جی ولو رحت بس بكتبه و جمال جي براسي وك كتبه مولاي امو هوالي خوش شخونها جنهاد ما بلانه خو كرنا مثلا اميتنا سيرانه بخچه هف سر هنا لديار بكري چ بخچنا خوشن و يونسكو جي خستيا میراثات دنیای دا نه که وا بخچیات پارێزن لهمبری بخچه هف سله دولت جی پارقی ملت بحچه‌لری ملت پارک چکرنه کارنش خورده هر نوادره لدیار بکری گلیک پارک خنا کو جان نزی و به مالبات و زاروکی خو پبر هر نا و پارکا سیرانه بکن گلکی باشا و ترس اف هيا افجي برنامج كتريتي كردي دا اسبهين بوكم من نشاوي تشكر بو يعني خانيه كبرجوركيه از برجوركيه اري كيفا سروبن مال بويا سروبن سروبن بويا بله گلکی باشه کارن هر نوې درې کو بالا زارو کا سر دیرو کې هبه واببنا موزه موزه جهنه دیار بکر گلک موزه هنا موزه دیار بکر پر دولمند گلکی در دولمند باشن وموزه احمد عارف یا جاهد صدق ترانج يعني ماده او تشتكو بينوسيكو بوا بينوسا بوا قاغزه هلبسته خو نویساندنه او دورن قاغزه هلبسته والو درانا تشتكي گلکی باشا مالا دنگ بیجا هیا کارن پبر هرن دنگ بیجا گهدار بکن و تشتكي ديها بويا حضرت سليمان يعني كيف واجبي دري رجيتي جهكي ولو مزنا تربيه شي تربيه وك مقتجي هينا وك سيراني الوردكن مالبات بفرد شنوي دريجي شو جديار بكريا از بفاچان دا علمي ما ازواد ميزان اجي دشم اما از بيجي فهمدكم صالك كو اسطنبول دجين مفهم قربو قالك مروفيك اسطنبول دجين هي بحش نادي تبون يعني سمتا بچکی دور بود در نکتنا و آنج عالیه در فتح آنج عالیه آبوریه و آنج جان ناتشتن بهانه کرنا قالك خوندکاری من هی بحر ندیت بون لدیار بکری جی از میزنم هی قالك آجه حضرت سلیمان ندیت یا هفسان ندیتنا چمه دیجله ندیتنا کارن هر نوادره يعني فرصان طيب بينن وهرن وشخول دیجله اسطنبول جانا ما افحنا كم قالك يذكر متكو كودم لا باران دكوي حرديدا حم شمسيه فروش جهدا بيدات بن وشمسيه فروشن زاش كده درك بيجنا كو دري درك بن كودم لك بارانتي مقول ديار بكريجي كو سيچار مروفتين جم هب از ميزان دهول زرنا يا افش كو دهاتن يعني çanda نوسا çanda arel 10 gözlü köprü. Bele. Yani köprüye dehçan. Urji mirov deçin şxora govende digrin u dahol uzurna lur hayale dedin ki tecem hep seçer kas ku govende digrin ya da az mezem dahol uzurna hatiya. Evet cara medya civaki jez dimene vand benim. Yad bejim ev strabeş kideretten ev sazben شكيدر كيفن تين وراك ودس بجوفندت كن حقا جي وجي وك كوجي جو چندك جداي چندا ما دولمند جي دولمند يعني رقصه بر دولمند راس قال كي راستا وكارن مثلا كركلار دا هيا وانجي اف ام بحسابا كوبريات كن قال لك برج هنا كو چونه كودري پشتی وی آنجی بدی وی سیاحتی بزاروکی خورد سروی با آخفن دیروکاواجی جواره بیشن هی خوشتره و هی باشتره yani. دیروکا با قاچتا هیا یا برجا هیا یا کپریه هیا یا کرکلار دا هیا یا بخچه هفسل هیا سروا بشتغلن با آخفن باشتره. و هری داوی از ویاجی جو پرسم بریکم پروگرام خود داوی بکن زارو خواندکار دبطلانه دوی دی باوی خوره وقت خود در باز بکن آنجی به حوالان را.
يعني افجي لقولي درفتي جياني دقهرن كودي وباب قالك بوارا تاكل دار بوبن دي وباب جي كارن بشكي بكفنا مولايدا اما كودي وباب هردك جي دشغلن كاري وعقرك بن خواندكار بتاني ما بن دما دبستاني دا بلا اف بطلان جوارا ببي فرساندك هفرا بكفنا تاكل داري دا ودي وباب جي هفالي زاروكي خوجي والمالي بخنا مهوان پەورە بشتغرن پەورە چاڵاکیات چێ بکەن ئەف هەیە باشترە هەم دێوبا و هەم هەڤال لەژەم هەفتوو بن بەێ سات خۆش شەرماندا دەرووناسیە شافیە ئەربیل پرۆختەمەنەما لێ هەری داوی بتەواهی ji بۆ بەتلانێ تێکی بێژیژمەرە يعني مرۆڤێ بچووک ژی خواندەکار زارۆک ژی ویە مەزن ژی بلا خۆش چاڵاکیە دوور نەهێرن چونکی ئەف کۆمامە زمان و ژیان مەگەلێکی دیت گەلک هەڤالێمەیە مەزن بێریا لیستکاکردنا یعنی مرۆڤێ مەزن ژی بلا خۆ بخنە ناو لیستکادا یعنی ئەس جانا کۆماوە دبینم مامۆستا لەسەر مێدیای جیواکیش شۆپینەرێن هەبدونە ئەس بێژم قۆزی ئەژانەکە لە دیار بکرێ بوونە و ئەزی بەشداری زمان و ژیان بوومە کۆمەلەیە کۆمە ژیان و زمان و ژیان بێپەرەیەکی بخوازێک یعنی ون هەڤالێ هەفتوونە ئانژی وشکی دەر هەفتوون ئاستکن ڕاستی سێچار هەڤالەی متگوتن کوردیاتە دەڤۆکات ئەگەلکی باش ئەم دخوازن وەکە تەهین بن مگوت هەم ئەزێ کۆمەکێوەکەم هەکە ون نەون ون زانن دەبێ ون وەرن واژی مێدیایە جڤاکی دە پارڤێکردن کی دەهات لەجەم هەفتوو وانەیەک دکشاند و مەپارڤێت کرد نەهاکی گەلێک مرۆڤ گهدار دکن و تین از واناس ناکم بکینه چی گورم هفدو ناس کن هنجید بیشن مد مدیای حوالی خود دید هنجید بیشن مد اینترنت دید هنجید بیشن درو شاوات ساپه دید یا هنگ آدم دید یعنی بسایا و کومه گلک مروه گرین کو بقیمت جی امواناس دکن هری داوی ام بیشن کسی کو دخوازم بشتر چالاکی ام خونده کارن نظم این خوازم کو زمانه خوشی پیش بکن کارن بوره تکیلی جی بکن و beştari koma ve jip bin. Gelek spas tıkım. Mamosta o alikare müdür İzzettin Karaaslan. Dest hoş mamosta em batnata gelek keyf hoş bun. Her davi jbo betlane jbo xondekaran o dev bavan tejmara çi beji. Ez jî dixwazim veya bêjim yani tişta zarok dixwazin derfetê dew bav hebin buwan re bimeşin wê baş min. جپ و ام ویژن هنکی برا بهلن زارok به هنکی فره بسین برا راکوین ام ویژن برا جخوارن و خوارن هنکی مالی دیو باوی خور را برونیم جپ و تب ویژن دادی کاچ بکن کیش خورد خوازی چی بکن برا هنکی بنی واسط بکن بیشم خیش برگ زیاد هاتیش داندن خویای İnşallah ما واسه دست باش گلک سپاس دکم جبو beştar buna ve jî mala ava jbo agahiyê jî gelek spas dikim. Stran 5 Ferhat Yaz dest xweş gelek spas dikim. Müzikşen Ali Ekber Ergün, Muhammed Rıdvan Irga, Saim Ertem gelek spas dikim. Temaşevanên aziz meyro jî programa xwe dawî kir. Heta sibê bimênin di nav xêr û xweşiyê de dem baş.
روكنو كجوهر دنيا منوت وسراسر أسمر روكنو كجوهر دنيا منوت سراسر بلال رنگلوهر من تويك وكوثر بلال رنگلوهر من تويك وكوثر أسمر كاورس